Namakuru atugiraho none namakuru aturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hari ya Bujumbura na Gitega ndetse akaba makuru ariko aturukaho yerekeza ku butaka bwa Kongo. Kuri iyi ncuro noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyenecyubahiro Evariste Ndayishimiye yongeye gushya ubwoba, yongeye kwikanga igisa naho ari umuriro ukomeye cyane ushobora kuza kumugeraho, yongera kwikanga kandi igisa naho ari imitego ikomeye cyane yakomeje kugenda ategwa nabo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi Nyenecyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kugira ubwoba ndetse yiyemeza kuba yatanga miliyoni 100 nk'uko bitangazwa, miliyoni 100 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika wakaza kuyahama 23 kugira ngo ibe nk'ingurane y'abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi bafungiye ku butaka bwa Kongo bafashwe na 23 mu bice ndetse no mu bihe bitandukanye bafatirwa mu mirwano aho bari boherejwe gutanga umusada ku gisirikare cya Leta ya Kongo, bikaza kurangira bitagenze neza dore ko iyi ntambara abarundi bayirwanye guhera mu bice bya Rumeneti, Rubereshi, ibice bitandukanye bya Petit Masisi, kumanuka Nturo, Kirorirwe ndetse no mu bice bitandukanye. Ubwo ni imihanda yo muri Kivu y'Amajyaruguru mu nkundura ya 23 yo kugerageza gufata umujyi wa Goma. Aha habereye imirwano abarundi bagiye bafatwa kenshi cyane birukankaga mu baturage bayobewe ibice byo kuhungiramo ubwo urugamba rwabaga rukomeye. Ahangaha amakuru yavugaga byinshi cyane ku bijyanye n'abarundi babaga bamaze gufatwa n'abaturage, abandi bakagwa ku rugamba benshi cyane, bamwe bagafatwa mpiri ndetse n'abandi bakiyemeza kwihama 23. Intambara yaje gukomeza igana mu bice bitandukanye, ariko ari umuhanda mugari umanuka werekeza hano mu mujyi wa Goma. Mbere yo kwinjira Sake imirwano yarakomeje ndetse 23 yemeza neza ko abarundi bahaguye ndetse n'abahafatiwe ari benshi cyane muri iyi mirwano n'ibindi bice bitandukanye ndetse no ku kibuga cy'indege cya Goma. By'umwihariko imirwano ya nyuma kuri finali abarundi uretse ko baje gufata inzira yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ari naho ngiye kukubwira ibyongeye kuhabera, haje gukomeza kugenda habera ibitendo bikomeye cyane. Abarundi bafashwe bafungiye hariya mu mujyi wa Goma, abandi bari Bukavu, abandi bari mu bice bitandukanye aho 23 yagiye ihitamo kubashyira abagiye bihama 23 nabo ku buryo bivugwa neza ko bitangaga babona nta yandi mahitamo, nabo barafitwe ndetse bafungiye mu bice byabo. Gusa ikiza nuko benshi bavuga neza ko 23 aba barundi aho bafungiye yaba za Rumangabo ndetse na Kakatindo, ahantu hose bisa nkaho nta bihano cyangwa se uburetwa bakoreshwa uretse kuba bafunze nk'izindi mfungwa ndetse bakitabwaho. Kuri ubu rero miliyoni 100 z'amadolari benshi bemeza neza ko arizo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yamaze gushyira ku meza kugira ngo bajye kuganira na 23 ibe yarekura abasoda b'u Burundi, dore ko ari ibihumbi byinshi cyane buriya bagiye bafatwa kuva umwaka ushize wo gufata umujyi wa Goma kuza hano ahakomeje kubera imirwano muri Kivu y'Amajyepfo na n'ubu bagifatwa, ndetse imirwano yabafatishije myinshi cyane niyabereye hano mu mujyi wa Uvira ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yafataga umwanzuro wo kubohereza hano muri ibi bice ngo kuko niho baba bafite imbaraga zo kurinda kuko begeranye n'umupaka uhana u Burundi ndetse na Kongo. Ahita afata umwanzuro wo kuvuga ko Uvira itaza kwigarurirwa ngo n'inyeshyamba, nyamara 23 yamufatiye umujyi mu maso afatikanyije n'ingabo za Leta ya Kongo. Aho hose niko abarundi bagiye bahafatirwa. Abarundi bafitwe na 23 ntabwo umubare uri precise, ariko bivugwa neza ko ari abarundi abasirikare benshi cyane barimo abato n'amakuru dukuyemo bagiye bapfa barenga ibihumbi byinshi cyane. Bivugwa neza ko bafitwe na 23 barenga ibihumbi 5 bafashwe mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye mu gihe cyose kirenga hafi imyaka 23 yamaze irwana hano. Bivugwa neza ko aba basirikare b'abarundi bafitwe ndetse bafashwe guhera mu bice bitandukanye 23 nibimaze umwaka mu mujyi wa Goma, kandi imirwano yo gufata umujyi wa Goma yatangiye mbere kandi hose 23 yahafatiraga abasirikare. Ibintu byemeza neza ko uyu mubare ushobora kubona renga izi miliyoni 23. Bivugwa neza ko nta na kimwe irigera bivugaho. Kisekedi bivugwa neza ko ari umwe mu baciye muri perezida w'igihugu cy'u Burundi, amwemerera neza ko amafaranga aza kumufasha kuyishyura maze igitutu kikamuvaho kuko abategetsi b'inzego za gisirikare ku butaka bw'u Burundi bamaze kugenda bahinduka perezida wabo w'igihugu cy'u Burundi kubera ko yafashe uyu mwanzuro wo kuba yashora abasirikare muri imirwano. None igihugu cy'u
cy'u Burundi kikaba cyatangiye kugaragaramo umubare muke w'abasirikare bashoboye, uretse imbonerakure zatangiye kugenda zinjizwa muri iki gisirikare zisa naho ari ingwizamurongo. Ibi rero biravugwa neza ko izi miliyoni zigera ku 100 z'amadolari zaza gushyirwa ku meza, hakabaho ikimeze nk'ubuhuza, hagashakwa abagomba kubahuza maze M23 mu gihe yabibyemeye, ariko kandi nitabyemera igakomeza kugenda yivunira ibiti mu matwi igashaka no kutabumva, baraza gukomeza gusafaringa ndetse bahura n'ibibazo, kuko ubu tuvugana perezida w'u Burundi we asa n'uwicariye intebe ishyushye. Arabona ko kongera kuyoborwa ndetse kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kuzamugora, mu gihe abaturage bari gukubita agatoki ku kandi, abandi bo mu nzego z'igisirikare bagakomeza nabo kumutega imitego. Ubu tuvugana yamaze gutanga offre, ndetse iyi offre benshi baravuga neza ko M23 ishobora kuza kutayemera, abandi bakavuga neza ko itakirengagiza aka gaciro k'aya mafaranga. Abandi bati M23 ntabwo yaje mu bucuruzi ndetse no gushaka indonke, iba yerekana ibimenyetso biri mu rwego rwa politiki ndetse aho ibishaka uburenganzira. Bamwe bavuga neza ko n'ubundi Tshisekedi na perezida w'u Burundi kuba M23 yakemera iyi ofa bamaze gushyira ku meza, ariko binyuze muri perezida w'u Burundi bitaza guhagarika imirwano, kuko n'ubundi ushobora kwisanga abasirikare aribo bagaruwe ku rugamba, benshi bagashyigikira M23 ibima amatwi ndetse ikaba yakomeza ibikorwa byabo bya gisirikare ndetse no mu bice bitandukanye, maze bano baharaniye gushyira imbere ikijyanye n'ubutunzi bakemera neza ko bwagura ubuzima, bagakomeza kugenda birengagizwa. Ibi byose bikomeje kugenda biba mu gihe Tshisekedi we nawe atorohewe, mu gihe ibice bye bikomeje kugenda byigarurirwa, nawe nyine wakomeje kujya ku gitutu bitewe n'uko yanze kubahiriza amasezerano ya Washington, maze agatangira kujya mu bindi bisa n'amasezerano, harimo yabereye i Doha, harimo n'yabereye mu Busuwisi. Ibi byose Amerika ntabwo yabyishimiye na gato, yabyafashwe nko gusuzugura perezida w'iki gihugu Donald J. Trump. Igitondo cy'itariki 4 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka ni 2026, nanone tugeze mu makuru agezweho ari kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Top Kivu News turaba mbere mu kugezaho amakuru, ndetse amakuru akomeye cyane yihutirwa cyane, ndetse ni byinshi cyane tugiye kugezaho. Ubu tuvugana ibintu bihinduye isura, nta makuru agezweho aka kanya. Urukerera rwabaye rubi cyane ku ruhande rw'igisirikare ndetse na leta ya Kongo. Imyanzuro yamaze gufatwa ubwo twe inaha ku butaka bwa Kongo ndetse by'umwihariko na East Africa twari mu ijoro, ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho amanywa yari yamaze kugera, bigaragara neza ko bisa nkaho umugoroba wabo wabaye mubi cyane ku ruhande rw'igisirikare cyangwa se na leta ya Kinshasa, kuko bo bagiye kubona bakabona bazindutse bakira ikimeze nkaho ari inkuru mbi. N'amakuru atugeraho avuga neza ko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye kuba ikimeze nkaho ari ugucamo Kongo ibihugu bibiri. Ibi kandi ngo bigahita bikurikizwa diregite hatabayeho izindi negociation. Ibi kandi bitegetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'akanama kakoze igenzura, basanga Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo yarishe nkana ndetse yanga kubahiriza amasezerano yasinywe i Washington. Amasezerano yari arimo abakuru b'ibihugu barimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, u Burundi, Kongo, ndetse bivugwa neza ko yari amasezerano agamije kugarura amahoro mu karere ndetse no ku butaka bwa Kongo muri rusange, aho perezida w'igihugu cya Kongo ibyo yasinyiye yanze kubyubahiriza, ndetse kuri ubu ngubu akaba yarakomeje kugaragarizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko batishimiye na gatoya imyanzuro ndetse n'ibikorwa bye. Amakuru atugira haremeza neza ko ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gufata umwanzuro y'uko M23 yaba ikitwa Kivu Republic yahoze iharanira cyangwa se Volcano Republic, kimwe muri ibyo ngibyo igomba gushaka izina ndetse ikarerometa na imwe mu byangombwa, maze hakabaho ikitwa gukata imipaka, maze Tshisekedi akazarebwa nkaho ubutaka bwamunaniye ndetse akaza kuba yarafashwe nk'uwanze kubahiriza amahoro, ubu butaka bukamwamburwa. Ni ukuvuga ngo Kivu Republic ni Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ni ubutaka bunini cyane cyane ndetse buruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Ubu ni mu butaka bwiganje mu bice M23 yamaze no kwiga
kwigarurira benshi bavuga neza ko nta kigoranye kirimo. Ubu rero benshi bamaze kwemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse by'umwihariko perezida w'igihugu cya Kongo asa n'uwamaze kuba yatererana abasirikare bagiye bakora ibishoboka byose ngo bahangane, maze ibyo bakoze bikaba bibaye imfabusa. Kugeza kuri ubu ngubu kwica amasezerano Washington, Tshisekedi akabikora nkana, bivugwa neza ko yagiriwe inama na perezida w'igihugu cy'u Burundi, nawe ndaza kukubwira ibye ushobora kuza kwisanga muri uyu mwandiko. Bivugwa neza ko bamugiriye inama yo kutemera guca ikitwa FDLR ndetse ahubwo bakimakaza gukorana nacyo, kandi byari mu masezerano ko abanza gukuraho FDLR igerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, maze M23 nayo ikaza kuba yava mu bice. M23 yakoze ibyo yasabwe iva mu bice bigiye bitandukanye, birimo ibyo muri Kivu y'Amajyepfo byiganjemo Plaine d'Ruzizi hano mu kibaya, aho M23 yari yarakabye nyuma y'uko yari yarakuye n'umujyi wa Uvira, iva mu bice nka Bijombo, Sange n'ibice nka Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri. Aha hose yahavuye kugira ngo hubahirizwe ibiganiro ndetse n'amasezerano y'amahoro, ariko bisa nkaho Tshisekedi we yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, bise bimugiraho ingaruka ziri direct kugeza kuri ubu ngubu. Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse neza ko ikitwa Kivu Republic ndetse kigomba guhita gishyirwamo imbaraga, ndetse Kongo ikamera nkaho yaciwemo kabiri, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwanzuro yafashe biba bisa nkaho ntawo kuyivuguruza uhari. Tshisekedi yakomeje kugenda atakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo imuhe ibikoresho, abasirikare, intwaro, ibijyanye na communication n'ubwirinzi bw'ikirere ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu butasi ngo abe yarwanya M23, maze nawe ngo abaha ibirombe bya zahabu. Uyu mugabo yeretswe kenshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko atari byishyize imbere, nubwo Donald Trump yagiye agaragaza neza ko akunda ikijyanye n'ubucuruzi cyangwa se n'amabuye y'agaciro, ariko ubu ngubu Tshisekedi we yagaragaje ibyo adafite, kuko ibice byinshi yagiye yerekana si ubikontorora si n'ingabo ze, ahubwo n'ibice M23 ikontorora birimo ibice byiganjemo ibya Rubaya bibarizwamo koruta nyinshi cyane ku isi. Kuri ubu rero bisa nkaho Tshisekedi yamaze kuba afatirwa imyanzuro idasubirwaho. Ubu tuvugana abakongomani benshi cyane baherereye mu bihugu bya diaspora ndetse n'abari mu bihugu bituranye n'iki gihugu cya Kongo bahunze iyi mirwano bagomba guhita bisuganya bakagaruka mu bice byabo ndetse ku butaka bwabo, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. M23 ikagarura umutekano. M23 ariko isa naho yari yaravugiwemo n'Imana, kuko habaye ikimeze nkaho ari ugushyiraho structure cyangwa se uko ubutegetsi bugenda bukurikirana, kugeza ubwo M23 ariyo yafashe umwanzuro wo gushyiraho igipolisi nyuma y'igisirikare. Ibi kandi bikaba arizo nyeshyamba zonyine zari zibikoze ku isi, kubona inyeshyamba zifite igipolisi, ndetse ibintu byatunguye benshi cyane. Benshi bahise bavuga neza ko M23 ibyo iri gukora ndetse n'ibyo iri kwerekana ari ibintu bigaragaza neza ko ifite gahunda yo kuba yagarura amahoro n'umutekano muri ibi bice. Tshisekedi rero gukomeza kuvunira ibiti mu matwi akarwanya igisa nkaho ari ukuri ko ari kugarura amahoro, nibyo benshi bemeza neza ko bigomba kumugiraho ingaruka ziri direct. Kuri ubu ngubu byamaze no kuba confirmed. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze guca iteka kandi ntavugirwamo. N'amakuru atugeraho akomeye cyane, n'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu mikoranire ndetse n'ubufatanye n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya, nk'uko byamaze kwemezwa, aba bazungu baje kongera gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko bagatanga umusada mu bijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga, by'umwihariko mu gukoresha drones ndetse n'izindi ndege z'intambara, by'umwihariko no gukontorora ikirere ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere. Ubu tuvugana inkuru tugera ahituruka Masisi neza ahitwa za Gatoyi, nyuma y'uko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo binyuze ku butaka byakomeje kunanirwa kuba byagira mu birindiro bya M23, haje gufatwa umwanzuro ukomeye cyane wo kwifashisha drones za kamikazi nk'uko bitangazwa. Ariko ibibaye ni ibintu bibi cyane kuri aba bacancuro, kuko ubu tuvugana ni ubwa mbere M23 bivugwa neza ko ushobora kuba yacakiriye abacancuro icyarimwe bagera ku 8, nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bivugwa neza ko muri abo 8 bane bahise bapfa, nk'uko bitangazwa nyuma y'imirwano ikomeye cyane yashyamiranyishije abakomando b'intare za Sarambwe, ndetse ubwo ndavuga M23 barwana n'aba bacancuro nk'uko amakuru abigaragaza.
ni inkuru zigaragaza imirwano ikomeye cyane yabereye Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko rwose ibi bice byongeye kugaragaramo ibitendo bikomeye cyane. M23 yarwanaga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukuba yageragezaga guhagarika ibitero byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari ibitero byari bwifashishwe mu buryo bwo kurimbura zimwe mu defense zikomeye z'igisirikare cya M23 nk'uko amakuru yari yamaze kugenda bigaragaza. Kuri ubu ngubu rero hakaba hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri bitatu byemeza neza ko aba bacancuro bari bamwe mu bagize uyu mugambi mubisha ariko waje kuburizwamo. Ni operasiyo ikomeye cyane M23 bivugwa neza ko yakoze, ariko kandi M23 benshi bamaze kugaragaza neza ko isigaye ifite uburyo ihishamo ibintu byayo bitewe no kwirinda kuba yakibasirwa n'amahanga. Ariko abazungu ndetse cyangwa se abacancuro bari baje kuri ubutaka bwa Kongo, benshi bavuga neza ko M23 yirinze kuba yaberekana, ndetse hashobora kuzabaho igihe bagahurizwa hamwe bakongera gukorerwa nk'ibyo bakorewe na Wiringoma ubwo bafatirwaga hariya mu mujyi wa Goma. Murabyibuka gahunda ya kwikiri ubwo hari abacancuro benshi cyane bafatiwe mu mujyi wa Goma mu nkundura yo kwigarurira uriya mujyi wa Goma bikozwe na M23. Kuri ubu nanone hongeye kuba ibitendo n'ibitangaza bikomeye cyane, aho intare za Sarambwe zongeye kugaragara mu by'ukuri zitanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. By'umwihariko abacancuro bivuga neza ko muri iki gice kugira ngo hongeye kugurutswa drone ari ibintu bitazorohera iki gisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'uko amakuru yamaze kujya hanze ari uko abacancuro bamaze kwicwa ndetse n'aba bafashwe ari bamwe mu bari bahedinze ibikorwa byo gukoresha ibijyanye na tekinoloji n'ikirere. Kuri ubu ngubu bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Inkuru zituruka Masisi ziremeza neza ko iyi mirwano yabaye, ariko ikaba mu buryo butigeze buteza urusaku rukomeye cyane, kubera ko operasiyo yakozwe n'abakomando bifashishije zimwe mu ntwaro gakondo ndetse zisanzwe zikoreshwa n'abakomando harimo ibyuma, udushoka ndetse n'ibiziriko, ariko kandi n'imbunda ntoya zumvikanye zitamaze umwanya munini. Ibi rero byaje kuburizamo igitero cya drones cyari cyateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko cyari igitero kitari bunagere Masisi gusa, ahubwo cyari bunazenguruke kikanyura za Rubaya hose kigenda kimisha ibisasu. Zari drone bivugwa neza ko zari nyinshi cyane, zari buze kugurutwa, ndetse drone za kamikazi nyine zino z'ubwiyaho ziba ziziritseho ibisasu zikagenda zibirekura nazo ziturika. Ibintu rero byari buze guteza ikibazo gikomeye cyane ingabo za M23, abaturage ndetse n'abandi bose babarizwa mwa biriya bice. Ni inkuru igezweho nonaha iri gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'uko urugamba rwari rupanze. Ariko kandi ndakubwira neza ko M23 ikemara gukora iyi operasiyo nanone hahise humvikana izindi nkuru ziri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibice byose bikomeje kugenda biberamo imirwano. Muri Kivu y'Amajyepfo ho mu by'ukuri nta bacancuro bari kuhagaragara nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Ibitero byinshi cyane byaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Chopo, bisa nkaho byamaze gucogora nyuma y'uko M23 ihagabye igitero gikomeye cyane hariya kwa kiriya kibuga cy'indege. Ibikoresho by'itumanaho, ibikoresho bikoreshwa nyine muri communication ndetse n'ibindi byose byamaze kugenda byangirika. Amadrones ndetse n'izindi computer bakoresha bakora amakoordinate y'ibi bikoresho byose byamaze kwangirika. Bivuze neza ko ubu ngubu intambara iri kubera ku butaka twirwana ikomeje guhangana nta mbabazi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko imirwano mikenke ndetse umuhanda werekeza Puezero hose hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane y'imbunda ziri gukoreshwa ku mpande zombi, yaba twirwaneho na M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko icyatunguye benshi cyane ni uko abarundi basa naho banze kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru yemeza neza ko igisirikare cy'abarundi mu by'ukuri kitongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bemeza neza ko ari ibyamaze kukibaho nyuma y'uko bivugwa neza ko abarundi bakubitiwe muri ibi bice, ku buryo benshi bashidikanya ku bijyanye n'umubare w'abarundi basigaye muri iyi mirwano. Aha rero hagaragaye imirwano bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zitari ziri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi banemeza neza ko harimo n'ingabo z'u Burundi zamaze kugenda zivumbura ku buryo kongera kugaragara
kugaragara muri iyi mirwano bizagorana. Benshi nanone bagashingira ku kijyanye n'uko ingabo z'abarundi zidashaka kongera kugaragara muri iyi mirwano, ahubwo wazalendo zamaze gushyirwa imbere ari naho ziri gukorera amakosa akomeye cyane. Humvikanye amasasu menshi cyane yagaragaye araswa mu kirere, bivugwa neza ko byakorwaga n'izi ngabo za wazalendo muri ibi bice. Benshi bagahita bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya M23 na twirwanaho bakomeje kugenda bagira ikimeze nka duo cyangwa se ubufatikanye, ubukorane bukomeye cyane, ku buryo izi ngabo za leta ya Kongo muri ibi bice bisa nkaho byabagoye. Agahenge kamaze iminsi nyuma y'uko M23 ishwanyaguje ndetse ikaza kwangiza hategurirwaga ibitero bya drone. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice byari byamaze kwibasirwa n'ibi bitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, bamaze iminsi bafite agahenge ndetse bisa nkaho ubuzima n'icyizere byatangiye kugaruka, mu gihe izi drone zitarongera kwisuganya ngo zongere kubamishwaho, kuko bisa nkaho Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bafatikanyije na FDLR ndetse na wazalendo bakomeje kugenda banoza umugambi wo kuba barimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge buherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu umugambi waburijwemo na M23. Nta makuru agezweho akomeye cyane yatangiye guhwihwiswa, aho bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abandi basirikare bakuru ku butaka bw'u Burundi mu mugambi mubisha wo kugerageza gutembagaza ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko hari benshi batifuza ko yakiyamamariza nanone kuyobora iki gihugu. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi umwaka utaha, ndetse bisa nk'aho iminsi yatangiye kugenda, aho bamwe batangiye gutega uyu mukuru w'igihugu imitego myinshi cyane. Bisa nkaho uyu mugabo bari kugerageza kuba bashaka kumutembagaza ku butegetsi cyangwa se bakaba banamugirira nabi. Ibimenyetso bigera kuri 3-4 bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho adatekanye, maze bamwe batangiye kugenda babihuza na M23 ikomeje kugenda imwibutsa ko yakaba yaza gushyingura abasirikare be imirambo yabo yandagaye ku misozi ya Mikenke na Minembwe, kugira ngo umunuko uri muri ibicuze kugenda ugabanuka, dore ko abaturage bagaragaza neza ko nta maboko babona yo gushyingura izi ngabo z'abarundi mu gihe zari zije kubacyucyura ndetse no kubarimbura, ariko bikaza kurangira bo baguye muri uru rugamba nk'uko byagaragajwe, nubwo kandi bagiye bakora ibitero bitandukanye byahitanye abaturage. Bisa nk'aho abaturage bakomeje kugenda abinubira ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi kuri ubu butaka. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru aturuka hakurya ku butaka bw'u Burundi neza i Bujumbura katikati baremeza neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bw'impamvu zigera kuri 3 hafi enye nk'uko babimusobanuriye, yarashatse kweguzwa ndetse kugira ngo abahagaritswe ku nshingano ze, ariko guhagarika umukuru w'igihugu ni ibintu bidashoboka ndetse bisa naho bigoye. Ikigaragaza neza ko inkuru ishobora gusohoka isaha ku isaha, benshi bakaza gutungurwa. Niki kiri gutuma perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi batifuza neza ko ashobora kongera kuyobora iki gihugu? Ni iki kiri gutuma bamwe bamutega kuba yarohereje abasirikare ku butaka bwa Kongo? Niki kiri gutuma bamwe bamutega kuba akorana na Tshisekedi bigatuma yohereza abasirikare ku kiguzi bivugwa neza ko ari icye bwite? Niki kiri gutuma uyu mugabo ategwa imitego kuba yaravuze ko azatera ibihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'u Rwanda? Ibi byose bikaba bitangiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Niki kiri gutuma bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeza kugenda bamutega imishibuka, ariko akaza kugenda ayisimbuka, ariko bemeza neza ko isaha ku isaha ashobora kuza kumvikana inkuru mbi? Ubu tuvugana biravugwa neza ko mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari habereye ikimeze nka kudeta, ariko uyu mugabo Imana ikaza kumugumishaho akaboko. Ubwo ndavuga nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko amakuru yakwirakwiriye kuri rezo sosiyo. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo bagaragaraga nk'inshuti ye magara nabo batangiye kugenda bamuhinduka. Ibi biri kugenda
bigaragazwa n'amagambo yagiye ashyirwa hanze na bamwe mu banyapolitike bakomeye ndetse bisa nkaho bari basanzwe bavuga rumwe n'iyi leta cyangwa se n'ubutegetsi bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko bagasa nkaho bamaze kugenda bahindura imvugo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragarizwa ko ashobora kuba atishimiwe n'abamuri hafi nk'uko bakomeje kugenda bamutega imitego. Uribaza ngo byagenze gute? Biravugwa neza ko abayobozi bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ndetse hakaza kubamo na minisitiri w'ingabo, aribo bamwe mu bari bafite uruhare runini cyane mu kugerageza guhirika ku butegetsi perezida w'iki gihugu, ariko kandi harimo n'abandi bivugwa neza ko ari ibikomerezwa by'abacuruzi bakomeye cyane za Bujumbura, ndetse bisa nkaho bafite ijambo rinini cyane muri iri shyaka riri ku butegetsi, ndetse bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe mu bo bari basanzwe bafatana ibyemezo bijyana mu nyungu zabo bwite, bisa nkaho yabashyize ku ruhande aribo batangiye kugerageza kumubirindura nk'uko byagiye bitangazwa. Abakire cyangwa se abajejetafaranga bamwe na bamwe batera inkunga cyangwa se bakanafasha ku buryo bukomeye cyane iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi, bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashobora kuba baramaze kugira undi bimika nkaho ariwe bakorana bya hafi, kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agerageza kenshi kubereka neza ko atakibitayeho nyuma y'uko amaze kugira imbaraga zisa naho zikomeye cyane. Aba rero barakorana ku buryo bwa hafi na bamwe mu basirikare bivugwa neza ko nabo bafite ijambo rikomeye cyane. Iki gihugu cy'u Burundi kiyobowe n'uyu musirikare General Evariste Ndayishimiye, benshi bavuga neza ko akiyoboye gisivile kuko imyanzuro agenda afata isa naho igaragaramo ibintu bisa nkaho ari ubusivile bwinshi cyane, ariko bemwe siko babyumva kuko bagaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi uko kigenda mu iterambere ariko cyakabaye kigenda, ariko nanone bamwe mu barwanya leta y'u Burundi bivugwa neza ko bagaragaza neza ko leta y'u Burundi ikora ibinenegwe ndetse igenda ifata imyanzuro ituma u Burundi budatera imbere ndetse bukagenda budindira mu iterambere. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari gusabwa ubusobanuro ku bijyanye n'ibyo yakoreye u Burundi muri manda zitambutse. Bamwe bavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu asa naho adafite byinshi cyane byo kumurikira abaturage kugira ngo bamugirire icyizere. Ibi rero hari abari kubyifashisha, bari bashatse kumuhirika ku butegetsi nyuma yo kumuhata ibibazo bijyanye n'impfu z'abasirikare b'u Burundi. Ubu umubare ukaba waragabanutse ku kigero cya 7%, ibintu bisa naho biteye ubwoba. Igisoda cy'u Burundi cyose hafi 10% byagaragaye neza ko bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo. Aba ni abamenyekanye babaruwe. Hari n'izindi raporo zigaragaza neza ko ari umubare munini cyane urenze uyu kure, ndetse ari uko bagiye bagerageza guhisha iyi mibare mu buryo bwo kugira ngo uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeze kugenda aba safe ndetse yicara mu ntebe ye nk'uko bisanzwe. Perezida w'igihugu cya Kongo asa naho ntacyo ari gufasha uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi wugarijwe na bamwe mu bo bayoborana, ndetse benshi bavuga neza ko byari kugira inzira akaba ari kurwanwa n'abari hanze y'igihugu, ariko kuba ari kurwanwa ndetse ategwa imitego itandukanye nabo bari kumwe muri izi ntebe zifata imyanzuro ndetse n'ibyemezo ku butaka bw'u Burundi, bamwe bemeza neza ko ari bibi cyane ndetse bishobora kumugiraho ingaruka kurusha igihe icyo ari cyo cyose. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha, ariko bamwe barabona ko hashobora kuzabamwo ibitangaza n'ibitendo bikomeye cyane mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yaba atowe cyangwa se ntanatorwe, kuko abari kumutega imitego nabo bafite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu ndetse bakomeje kugenda babigaragaza, ubwo abaturage bo basa naho batari kugaragara muri ibi bikorwa ndetse bisa naho bitarashyuha cyane, ariko bisa nkaho ibyo abari gukorera niba bari kubimukorera kugira ngo bamwangishe abaturage. Ibyavuzwe birasohoye kandi nonaha ibintu bibaye bibi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bamaze iminsi bavuga neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fachibeto, uyu mugabo yakomeje kugenda agerwa amajanja ndetse agategwa imitego ikomeye cyane, ndetse kandi bamwe mu mashyaka atavuga rumwe nawe baherereye Kinshasa bakomeza kugenda bamugambanira kugeza ubwo namwe mu shyaka rye ndetse
ndetse bamwe bagiye bagerageza gukorana nawe rimwe na rimwe bigasa naho batangiye kugenda bashwana bamaze kumwiyomuraho aribo bafite gahunda yo kumuhirika ku butegetsi ndetse intebe ye bakayibirindura ndetse n'umwaka utaha amatora ari gutegurwa akaba atakorwa ndetse ibintu bikaba bigenda biba bibi cyane. Ubu tuvugana hakomeje kuvugwa inkuru iteye ubwoba ndetse n'indege bivugwa neza ko yarimwe abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bahagurutse neza i Kinshasa ku kibuga cy'indege berekeza ahangaha. Bivugwa neza ko bari bazanye bimwe mu bikoresho byagombaga guhita byomotswa ku mupaka wa Kavimvira, ubwo bagombaga nyine kunyura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi maze bakaza kuba deployed bafite na bimwe mu bikoresho bivugwa neza ko byari guhita bijyanwa muri Kivu y'Amajyepfo aho ingabo z'u Burundi ziri gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubwo tuvugana hahise haba igitangaza gikomeye cyane aho bivugwa neza ko indege yahanuwe ndetse ikaraswa ku buryo benshi bavuga ko ari amaherere, ibyatumye hahita hatangira kuba iperereza rikomeye cyane. Ubu tuvugana mu gisirikare cya leta ya Kongo umwuka ntabwo ari mwiza na gato, iperereza ryatangiye. Bamwe bati iyi ndege yarashwe nande ko 23 muri iki gice itaharangwa, abandi bati ni bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Kongo, abandi bati ni bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC batifuza ko Tshisekedi akomeza kuguma ku butegetsi ndetse bamaze kuba bumva filozofi ya 23 kugeza kuri ubu ngubu bakaba baratangiye gukorana mu buryo burindire bw'itariko bwo kumunga iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse Tshisekedi akaba akomeje gushya ubwoba. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko abasirikare 7 bahise bitaba Imana nk'uko bivugwa, kandi benshi bemeza neza ko iyi ndege mu by'ukuri itari ihagurukiye mu murwa mukuru Kinshasa ko ari mu nkengero z'uyu mujyi ahagombaga gupakirirwa bimwe mu bikoresho. Bivugwa neza ko indege zagombaga kuba ari 2 yari buhagurukirwa umubare w'abasirikare. Bivugwa neza ko harimo n'abasirikare 60 bangura baje gutanga umusada mu bijyanye no gukoresha amadrone. Ubu urwo rugendo rwa kabiri rwahise rusubikwa igitaraganya nyuma y'uko 23 nk'uko bamwe bavuga neza ko ariyo yahise ibombarida ku buryo bukomeye cyane iyi ndege. Bivugwa neza ko iyi ndege ariyo mu bwoko bwa kajugujugu ariko zimwe nini cyane zitwara yaba abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa. Ubu tuvuga ni Kinshasa umwuka si mwiza, telefone ziracicikana ibyombo, reka sinakubwira umwuka mubi watangiye gututumba muri leta majoro y'iki gihugu cya leta ya Kongo, kandi ibi ngibi nabyo bihita bigira ingaruka ziri direct ku gisirikare nk'uko biba bigaragara. Leta y'u Burundi yo ikomeje kuba iryamiye amajanja kugira ngo ikomeze kugenda ibungabunga ibijyanye n'amabuye y'agaciro uyu mugabo yamaze kubahereza, nyamara bivugwa neza ko amabuye y'agaciro Burundi bwemererwa kugira ngo bwohereze abasirikare yose yibikwaho na Perezida General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro ukomeza kugenda agaragaza urwego rwe mu bijyanye no kumunga umutungo w'igihugu nk'uko akomeje kugenda bishinjwa. Ubu tuvugana nubwo Perezida w'igihugu cya Kongo asa naho umutima utari hamwe, ariko na Perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ntabwo yorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Abagabo babiri bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bisa naho byenda gusa akawa mugani ngo ibyago ni ukugira ibyago n'inshuti yawe mukagira ibyago bimwe. Kuri ubu ngubu nibyo byamaze kugenda biba kuri abagabo batetse ibi bihugu bibiri. Inkuru nanone zikomeje kugenda zigaragara ku bitangazamakuru bikomakomeye zemeza neza ko bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Kinshasa batangiye ibitero, ndetse ibitero bisa naho biri gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga atari ibitero byo kurasa ndetse no kwica, ari ibitero bikomeye cyane byo gutega imitego Tshisekedi. Kugeza kuri ubu ngubu na bamwe mu bajenerali bakomeye kuri ubu butaka batangiye kugenda bamuvamo ndetse bamutega imitego, aho kuyisimbuka biri kugenda bimugora. Ubu tuvuga ni mirongo y'imbere ku urugamba rwo ruracyakomeje hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi Gatoyi ndetse na Kawere. Ibi bice biracyaberamwe imirwano kugeza kuri ubu, ariko n'ubundi bisa nk'aho ingabo za leta ya Kongo nta musaruro udasanzwe ziri gutanga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bikomeje kugenda bituma uyu Tshisekedi akomeje kugenda yisanga mu ntambwe 18. Abasirikare be nyuma yo kumva izi nkuru bakomeje kugenda basa naho badafite morali ikomeye cyane, uretse abazarendo bakomeje kugenda bahanyanyaza kugira ngo bakomeze kugenda basahura bimwe mu bikoresho ndetse n'imitungo y'abaturage, ndetse bisa nk'aho abazarendo ibyo bagerageza gukora byose nko mu mezi 3 ashize bisa naho byahagaritswe na 23. Ubwo ndavuga mu bice bya Rubaya ndetse n'ahandi, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi bikubwire ukuntu ingabo za twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zihagararaho zikaba zamaze kugenda zigarika ku buryo bukomeye cyane abarundi. Ubu tuvugana wazarendo zagiye zigaragara ku mirongo y'imbere
imbere ku rugamba, ariko bitewe nuko zamaze gufungirwa mbarigo, amabariyeri zari zarashyizeho yose akaba yaramaze gukurwaho n'igisirikare cya M23 na twirwaneho, ntabwo bakibona uko basahura abaturage, ndetse abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo. Ibi byose rero biradekuraje izi ngabo. Abawazalendo iyo babaga bamaze kwiba ndetse bimwe mu bikoresho birimo n'ibiribwa byose, bakaba bagagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba basa naho bafite kuraje nyinshi cyane, kuko bo bafatwa nkaho bihemba ndetse bakihemba mu by'abaturage, ariko kuri ubu ngubu bisa naho byamaze kugorana, ibigenda bituma abawazalendo nabo badafite kuraje ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi bo bamaze gusa n'abarangira mu by'ukuri nk'uko bigenda bigaragara, bongerwa umubare umunsi ku munsi, ariko mu by'ukuri umusaruro ndetse na avantage na motivasiyo bahabwa bituma badakomeza kugenda bagirira umumaro iki gisirikare cy'u Burundi hano ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero ni amarira menshi cyane akomeje kugenda avugwa hari Kinshasa. Tshisekedi yongeye gukubitirwa mu cyico, n'amakuru agaragaza neza ko urugamba noneho ruri kurwanirwa mu bice hafi ya byose. Niba ibiturika byatangiye kugira mu nkengero z'i Kinshasa, tukaza kumva ibibombe biturika za Rubaya na za Masisi, tukaza muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe hariya ndetse na Mikenke hakomeza kumvikana ibiturika, tukajya mu ntara yacu tukajya ku kibuga cy'indege cya Kisangani tugasangamo M23 iri kwa bombarida ndetse yangiza ibikoresho nka D4. Ibi bikoresho bikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere bw'igisirikare cya leta ya Kongo, bigaragaza neza ko intambara uko iri kurwanwa bitandukanye nuko byahoze mbere. Ni inkuru isa naho atari nziza na gatoya ku gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko amakuru akomeze kugenda abigaragaza, ndetse n'abarundi bongeye kwisanga iki gisoda cya FDNB cyongeye gutakaza zimwe mu ntwaro zikomeye cyane. Ni intwaro bivugwa neza ko zari zazanywe ku rugamba, ariko kandi igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya twirwaneho ndetse na M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Aha rero ndakubwira neza ko M23 izi ntwaro yazegeranyije ndetse zari zamaze kwegeranwa no gutegurwa, ziganjemo intwaro nshya zirimo imbunda zirasa kure. Ibi ngibi ni ibintu byabaje ku buryo bukomeye cyane ingabo z'abarundi. Ndagaruka muri izi nkuru nkubwira uko ibi bikoresho byafashwe bugwate hafi ya byose, nyuma y'uko n'abari bubikoreshe mu ngabo z'Uburundi bari bamaze guhabwa amabwiriza ya nyuma y'uko bigomba gukora ndetse naho bigomba gukoreshwa, ariko biza kurangira bambuwe ibi bikoresho mu buryo bw'amaherere n'intare za Sarambwe. Ndakujyana nanone muri Kivu y'Amajyaruguru mubwira ibiri kubera Masisi na Rubaya. Ndakubwira kandi ibitero bikomeye cyane biri gutegurwa. Ahangaha sinabura guhera no ku nkuru ikomeye cyane ivuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo yongeye kwibasirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imushinja kwica amasezerano, maze nyuma y'uko amasezerano ya Washington yasinywe M23 igakora igishoboka cyose ngo yubahirize ibyayo, bisa nkaho leta ya Kinshasa itigeze ikora na kimwe mu byo yari yasinyiye gukora. Ibi ndabikubwira, ariko nkujyane no mu Burundi nkubwira uko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba n'ubwiki. Noneho bimeze bite? Ese uyu mugabo ko ari gutegwa imitego biraza kugenda birangira bite? Ndabikubwira cyane. Ni inkuru rero zigezweho zemeza neza ko M23 yamaze gushimuta intwaro, ariko mbere y'uko njya muri iyi nkuru yo gushimuta intwaro kandi nguherere kuri iyi nkuru yihutirwa cyane ivuga neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yamaze kuba ahamagara Tshisekedi ndetse amubwira neza ko ibyo ari gukora bisa naho biri kumushyira muri danger. Ni nyuma y'uko amasezerano ya Washington yemeje ibijyanye n'amahoro hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo. M23 yagerageje gukora ibishoboka byose ngo uruhare rwayo cyangwa se ibyo yasabwe kugira ngo amahoro aboneke byubahirizwe. Muri ibi bice yahise ifata n'umwanzuro ukomeye cyane wo kuva mu bice bitandukanye yari maze igihe yarigaruriye. Ni ibice bitandukanye by'ingenzi M23 yemeye guhara kugira ngo amahoro aboneke, ibice birimo Sange, Kabunambo, Bijombo ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Plaine de Ruzizi. Aho hose intare za Sarambwe zemera kwava, nyamara Tshisekedi nta na kimwe yigeze akora mu byo yasabwe, ibiri gutuma ajya ku gitutu gikomeye cyane. Kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamumenyesheje neza ko ako gasuzuguro itagakunda ndetse ko ibyo yasinyiye
yagombaga kubikora, nyamara igihe kikaba kiri kumujyana. Uyu mugabo kandi bivugwa neza ko Tshisekedi yamaze gushyirwa ku gitutu ku buryo bisa naho byagize ingaruka zikomeye cyane ku byemezo yari amaze iminsi afata ndetse n'ibyo yari ari gutegura byose, ashobora kuza guhura n'ibihombo. Igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nataza kucyumva ashobora kuza gukandamizwa ndetse ikamukanda ku buryo bukomeye cyane, kuko uyu mugabo yagaragaje neza ko ubukiriro bwe abwizeye ku mahanga. Ibi kandi naza gufata umwanzuro wo kubyumva biraza gusa naho bimugonze ku buryo bukomeye cyane. Imyanzuro yari yaramaze gufata, ibihombo biraza kumwirundaho. Ibi kandi bishobora kugira ingaruka kuri perezida w'u Burundi, kuko benshi bagaragaza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bajyanama bakomeye cyane ba Tshisekedi, ari nawe wagiye umugira inama z'ibyo gukora, nyamara biza kurangira amasezerano ya Washington bayarengeje ingohe. Ibi rero biraza gusa nkaho biri kugenda bibagaruka mu rwego rwo kugira ngo amasezerano yubahirizwe, biraza kugenda biba bibi cyane ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi. Reka twihute tujye mu makuru agezweho. Nakubwiye ko ingabo z'u Burundi zongeye gutakaza bimwe mu bikoresho bikomeye cyane byiganjemo ibishya byari byamaze gutegurwa ndetse ngo bishyirwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye gutungurwa ndetse na M23 yabambuye zimwe mu ntwaro bagombaga kwifashisha mu bice bitandukanye. Ni intwaro bivugwa neza ko n'abagombaga kuzikoresha bari bamaze guhabwa dernier order ndetse bisa nkaho byari byamaze kuba biba itegeko. Ahangaha rero byaje kurangira M23 bagabyeho igitero ndetse bavuzaho amakompura akomeye cyane, ibyaje gutuma izi ngabo z'u Burundi zisiga bimwe mu bikoresho. Hagaragaye imbunda zirasa kure ndetse n'izindi mbunda zirasa hafi n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi ari byo zari kwifashisha. M23 ngo byagenze gute? Benshi basobanura neza ko igisirikare cya M23 cyagiye gikomeza kuba nkaho gikurura amakuru amenyesha ibijyanye n'ibitero bari gutegura, ubwo ndavuga Abarundi ndetse n'Abazarendo, maze biza kurangira intwaro zari zaje mu makontineri ziturutse mu bihugu bivugwa neza ko ari Ububiligi, nkuko byatangajwe neza ko Tshisekedi yaziguzeyo maze akazinuza mu kiyaga cya Tanganyika, ko zaje mu nyanja zikambukira ku butaka bw'u Burundi. Ibyaje kurangira izi ntwaro nyine noneho ngo zagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, zimwe muri zo. Nyamara icyababaje abasirikare b'ingabo za Barundi n'ingabo za Kongo ni uko izi ntwaro M23 mu by'ukuri yazibambuye batararazirashisha n'isasu na rimwe. Ubu rero ni igitutu gikomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'Abarundi bamaze kujya ku gitutu cyo kuba bagiye guhangana n'intwaro zari zaba ariko zikaba zigiye kubarasa nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi byabereye mu kampi ya gisirikare hariya hafi na Puezera, aho Abarundi bitoreza ndetse bakitunganyiriza bafata imyitozo ndetse n'amawayize ya nyuma kugira ngo bajye ku rugamba. Abarundi kandi bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bya gisirikare hano basa naho bacitse intege nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Ibintu bisa naho byahinduye isura. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto. Uyu mugabo kandi yongeye guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko M23 ifashe imyanzuro ikomeye ikakaye, imyanzuro isa naho idasanzwe. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kugenda zirekura amakompura akomeye cyane ya rocket launcher mu marembo Kinshasa, neza mu marembo y'umujyi. Nibyo wabyumvishe neza, intare za Sarambwe ndavugamo M23 zongeye kugaragaza tekiniki idasanzwe. Nicyo gitumye M23 iza guca inyuma ikaza kuzenguruka mu bice bisa naho bigoye kubinyuramo, maze ikaza kwifashisha bamwe mu barwanyi bayo kandi bakorana bya hafi na bamwe mu banyepolitiki bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bikaba birangiye intare za Sarambwe zirekuye amarokete ya rocket launcher. Ibi ni ibibombe binini cyane bigera kuri 2 byamaze kuraswa mu nkengero cyangwa se mu marembo y'umujyi wa Kinshasa. Ubu tuvugana Tshisekedi asa naho yamaze kujya kuri pressure ikomeye cyane. M23 yongeye kuzenguruka ibasha gutanga isomo rikomeye cyane. Ikikango ni cyose muri FARDC, muri izi ngabo za leta ya Kongo, bivugwa neza ko zatangiye kwikanga abagambanyi muri bo ndetse byatangiye no guteza umwuka mubi, bamwe bakekana ibyaha, beshinjanya ibyaha. Kandi biravugwa neza ko hari n'amashyaka
batavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ku butaka bwa Kongo yatangiye kugenda akorana na M23 kugira ngo babe bafatikanya kubirandura uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo. Ngiye kugusobanurira byinshi cyane uri buze guhumva impamvu M23 yaje gusoza isezerano General Sultan Makenga yahaye abasore bari basoje amasomo mu kigo cya gisirikare cya Cyanzu, ababwira neza ko gahunda ari Kinshasa ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Nanone kandi yakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari urusaku rukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo bimeze bite muri Kivu y'Amajyaruguru ko ubu tuvugana naho imirwano yongeye kuba mibi cyane, ibintu bisa naho bitoroshye. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kugaba ibitero mu birometero bigera kuri 27 uturutse Rubaya mu isantere, ariko bisa nkaho 23 ikoresheje ubwirinzi bw'ikirere ndetse bugendanwa nk'uko byagaragaye ko nyuma y'uko yamaze gukuraho D4 ubwirinzi bukomeye cyane bwa leta ya Kinshasa, yasanye ubwirinzi bugendanwa ku kimodoka bivugwa neza ko ari bwo buhangana n'ibi bibombe n'ibirokete by'ingabo za leta ya Kongo, ndetse bikaza kurangira n'izi drone zibaye imfabusa. Ibi byose ndabikubwira ariko sinabura kukunyuza nanone muri Kivu y'Amajyepfo hano za Minembwe ahongeye kubera isanganya rikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi ndabinyuramo nkubwire n'ibiri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru agezweho aka kanya rero ndakubwira neza ko ubu tuvugana M23 yongeye gukoresha rokete zigera kuri 2 kugira ngo yereke Tshisekedi neza ko batari kure, ndetse isaha n'isaha bashobora kuza kumukomangira nk'uko aba basore bagiye bagaragaza umurava ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya nyuma y'uko M23 isa naho yamaze kugenda yinjirira bamwe mu batavuga rumwe ni leta ya Tshisekedi, ndetse ikinjirira bamwe mu bakomeza kugenda barwanya ubutetsi bwa Tshisekedi kugira ngo baze kugenda bafatikanya ndetse babone amakuru ndetse n'uburyo bwiza bwo kugerageza kubirindura Tshisekedi. Rocket launcher na marokete yamaze kugenda yifashishwa ndetse mu buryo bugaragaza ko M23 ifite ibikoresho ikoresha bitewe naho ishaka guhangana mu marembo neza y'Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Neza bivuga neza ko hafi n'imihanda migari yerekeza neza rwagati n'ingoro y'umukuru w'igihugu ayiherereye hamaze kugenda haraswa amarokete. Uribaza ngo aya marokete yarashwe nande? Benshi bemeza neza ko arimo M23, ariko bamwe nanone bakavuga neza ko iri gufatikanya na bamwe mu bagambanyi mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaze kugumuka, bakaba bakurana mu buryo burindire gite cyangwa se mu buryo budashatse kugaragara n'igisirikare cya M23. Ubu kandi haravugwa igisa n'ikikango gikomeye cyane Kinshasa. Abarinzi b'umukuru w'igihugu bamaze kujya kuri pressure, ubwoba bukomeye cyane, igitutu barimo barahuzagurika, dore ko bamaze kugaragaza neza ko umutekano w'umukuru w'igihugu uri mu kangaratete. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kugenda basa naho basubiranamo hagati yabo bitewe nuko babona ko amakuru yabo ndetse n'ibyo bapanga bijya hanze, maze ntibaze gusobanukirwa ubigiramo uruhare kugira ngo bize kugenda bijya hanze. Amakuru rero aragaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu ari umwe mu badatuje, ndetse asa n'uwicariye intebe ishyushye kongera kumva amarokete ndetse n'ibibombe neza Kinshasa, nyuma y'uko yarazi ko iyi mirwano izajya ibera epfiyo muri za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nyamara n'izindi ntara zatangiye kugenda zatakwa. Ni nyuma y'uko M23 yari ikoze igitero gikomeye cyane mu ntara ya Shopariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ikangiza byinshi cyane birimo ubwirinzi bw'ikirere, amadrone ndetse n'ibindi. Ubu intare za Sarambwe zafashe umwanzuro wo kugenda zigira imbere, maze ibitero shuma benshi bavuga neza ko bishobora kuza gukubitana na Tshisekedi maze bikamumerera nabi bidasabye gufata Kinshasa, maze uyu mugabo akaba yagandagurwa. Ni biki biri gutuma intare za Sarambwe zariye amavubi muri ubu buryo? Abenshi bamaze kumenya neza ko M23 ibyiri gukora bisa naho ari uburyo bwo kwirengera kuko leta ya Tshisekedi bivugwa neza ko yatangiye kugenda itumiza izindi ntwaro, ariko bikaba bivugwa neza ko zatangiye kunetralizwa zitaragera kuri ubutaka. Inzira zagombaga kunyuzwamo zose M23 yazimenye, amoko y'izi ntwaro ndetse n'uko izakoreshwa bisa nkaho hari abatanga amakuru. Ibi rero byatangiye kugenda bitera Tshisekedi ubwoba, ndetse akibaza uko biri buze kugenda, ndetse kuba yatangiye kugenda yototerwa. Ingabo z'intare za Sarambwe zatangiye kugira communication na bamwe mu bo batavuga rumwe, bisa nkaho bitangiye guteza umwuka mubi. Iminembwe nakubwira ko ingabo za
za twirwaneho zakomeje kugenda zihagarara mu birindiro nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi zigamije kubirukana mu bice byabo ndetse no kubagirira nabi abasirikare b'abarundi nyuma y'uko leta y'u Burundi ikomeje guhamagarirwa kuza gukura imirambo y'ingabo zabo yandagaye ku musozi yatangiye kunuka iribwa n'ibisimba. Ibi kandi nk'uko byagiye bishimangirwa na Colonel mu ngabo za twirwaneho abwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ingabo ze zamaze gushirira kuri ubutaka nyamara adashaka kubyitaho, nyamara ko hari n'abagaragara bananiwe gushyingurwa bagaragara mu mirambo nyine yabo igaragara ahangaha ku misozi igiye itandukanye ya Mikenke ndetse n'ibice bitandukanye byerekeza Puezero. Bavuga neza ko imirambo y'ingabo z'abarundi yakomeje kunukira muri ibi bice. Leta y'u Burundi yakabaye igira icyo ikora ku bana b'igihugu cyabo ikomeje kohera kuri ubu butaka. Nta makuru agezweho nonaha, amakuru akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya ndetse ibintu bisa naho byongeye gusubira irudubi muri Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru agezweho yemeza neza ko hafi neza n'umujyi wa Uvira ariko mu birometero 7 gusa uturutse nanone hafi na za Mikenke, ubwo ni ukuvuga nizi nzira zerekeza haruguru ugana Minembwe hafi na Puezero neza mu birometero bitagera muri 2 uturutse ku munara wa Minembwe ahangaha cyangwa se ku munara wa Puezero nk'uko benshi cyane bahita. Igisirikare cy'abarundi cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za M23 zirabacucuma karahava zifatikanyije n'amadubu. Izi ngabo za MLDP twirwaneho zongeye kwijajara ndetse zifatikanya na M23 zongera kwirukana abarundi mu birindiro byabo barirukanka amasigamana. Ibintu bigaragara nkaho abarundi basa naho batagishoboye uru rugamba. Uribaza ngo byagenze gute kugeza ubwo abarundi benshi bapfuye ndetse hakagaragara amashusho y'ingabo z'abarundi ziboroga zirukanka amasigamana. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira nyuma y'uko imirwano myinshi yari imaze iminsi ibera muri Kivu y'Amajyaruguru, Rubaya ndetse n'amasisi za Gatoyi. Ubu tuvugana ibintu byongeye kugaruka aho imirwano yahoze nanone kugeza kuri ubu ngubu. Ndakubwira nanone indi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa hakurya Igitega na Bujumbura. Umwuka mubi wongeye kubungabunga hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro nk'uko bigenda bigaragara, yongeye kwicarira intebe ishyushye. Abasirikare bakomakomeye barimo umugaba mukuru w'ingabo ndetse General Prime Niyongabo n'abandi bivugwa neza ko bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane ndetse batangiye kumutega imitego y'imishibuka kuko benshi batekereza neza ko uyu mugabo ashobora kutaziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse amatora yo arahari ndetse kwiyamamaza yamaze gutanga kandidatire iranemerwa, ariko bivugwa neza ko uyu mugabo kuba yatorwa byo ari ikindi mu gihe yaba atari kumva ibyo aba bagabo bayoboranye inzego za gisirikare bamusaba. Kuri ubu ari kuri pressure, ndakubwira ibyo bamukoreye bikomeye cyane ndetse ndagusobanurira byinshi cyane ku mpamvu zigira kuri 3 zemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi agomba guhindura imwe mu myanzuro afata, by'umwihariko niyo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ibintu ntago byoroshye cyane, ndakubwira neza ko ari inkuru zigezweho ziri kuvugwa umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda, u Burundi na Kongo niho turi kwibana ndetse n'Ubugande. Ni ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kuba nkaho gitererana abarundi. Nuko abarundi baracucumwa karahava ahangaha neza mu birometero hafi 7 uturutse hariya mu mujyi wa Uvira werekeza Mikenke ndetse uzamuka hariya Puezero ku minara. Ahangaha rero nahabereye imirwano ikomeye cyane byaje gutuma ingabo z'abarundi zongera guta ibirindiro byazo zirirukanka amasigamana nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare b'u Burundi kandi bongeye kugaragara birukanka basiga impoho zabo cyangwa se intwaro zabo bava muri iki kigo cya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare benshi cyane b'abarundi baborogaga cyane birukanka amasigamana nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse abaturage bagerageje gufata amwe mu mashusho yagaragaje ingabo z'u Burundi zirira zirukanka
ziboroga, ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda kugeza ubu. Ku murongo wa telefone abaturage bari hariya batubwiye neza ko ubu ibintu bitoroshye. Nanone abasirikare b'abarundi bayoboye mu abaturage bari kubavumbura bakabirukankana. Na n'ubu ingabo z'u Burundi ziracyari gustaragoringa hano kuri ubu butaka bwa Mikenke, ndetse neza bisa nkaho M23 ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda babahahamura babakubita haditanka ku buryo buteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ubwira kabiri mu ngabo z'u Burundi nyuma yuko MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na M23 zateye camp ya gisirikare cyangwa se mu mabaragisi hariya akomeye cyane y'ingabo z'abarundi. Ziratungurwa cyane zikubitwa amasasu y'urufaya aho zaje guhungira mu bice bivugwa neza ko ari byinshi bituwe n'abaturage. Ingabo z'abarundi kandi zagaragaye nyinshi zirukankaga zidafite intwaro, uretse ko zari zambaye impuzankano ya gisirikare. N'abari bafite intwaro zari intwaro ntoya, ndetse bisa nkaho bari badashoboye guhangana kuko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko abenshi bari baryamye baruhuka bategereje kuza kujya ku patrouille nk'uko bisanzwe, ariko batunguwe abari barinze iyi kampu cyangwa se iki kigo cya gisirikare cyangwa se ibirindiro by'ingabo z'u Burundi bo bakubiswe n'inkuba neza rugikubita. M23 n'amadu bari bamaze kubageramo ku buryo ashatse kwirota uruvango we bakirwanaho ibintu bitagishobotse cyane. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara nkaho zitari buze koroherwa muri rusange. Nanone kandi ndakubwira ibijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane ziri guturuka muri leta ya Gitega na Bujumbura. Aha ni ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane nyuma yuko akomeje kugenda ategwa imishibuka ku buryo benshi batekerezaga neza ko uyu mugabo kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'u Burundi bizamugora cyane, ndetse ariko kandi abenshi bakaba bavuga neza ko ahabwa amahirwe kuko ari uri ku ngoma, ndetse ashobora kuzakora itekinika ndetse akaba yakigwana umwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko benshi bemeza neza ko bigoye kugeza ubu bitewe n'uko uyu mugabo abari kumufasha ndetse bakamukingira ikibaba kugeza kuri ubu ntabwo bari kuvuga rumwe na gatoya. Abarimo Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamucanaho umuriro. Ni imyanzuro ikomeye cyane uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye afata, ndetse atayigishijeho inama abo yagombaga kugisha inama ngo bafatira umwanzuro hamwe, by'umwihariko umwanzuro wo gushyira abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kuhapfira zihasiga ubuzima. Ni bimwe mu byababaje bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi. Kugeza ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yongera abasirikare, umubare wagabanyutse bitewe n'abaguga ku rugamba, bikaza kurangira n'ubundi abasirikare bayoborana inzego za gisirikare batabyumva neza. Benshi bagiye bamushinja kwakira indonke cyangwa se amafaranga aturutse kwa Tshisekedi kugira ngo amuhe bano basirikare, kandi koko hari ibimenyetso bitandukanye ndetse na zahabu zagiye zijyanwayo. Ibi byose byagiye biba nkaho ari ibintu bigiye bibabaza abayobozi b'u Burundi bamwe na bamwe. Kuri ubu rero uyu mugabo asa naho yamaze gushyirwa kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane, kugeza kuri ubu ngubu yabuze ayacira n'ayamira.